Salamu alaikum, zintosani zirehma za miezi mgujula hanyu zinunde zile la kawaida za umwelesheani ya taarifa habari ya he ORTC. Ompando wa heze thamani za he maduhuli mshinzi ziwagizi wa vonze linusu ala liliyo harma ya mabangwe humonziani no muzindoni zinu zikabaoni harma majadiliano ya watangazaji ya jimiziwa mfumtano yenu ni mawaziri wa he mali ankiba ne wa he misafara ya hawani na baharini holi hundo wenye huandalia majadiliano ya serikali kreja sasa funvu chashi ili sahilishe maisha ya mkazi haruma wakati unu kao ya kiba hezen season ziremeshe hasiba bunde corona ama gizonziro haukaze bei zilio mozindoni kazi tiza huandu onsi realishiwi kazi tutosha mria hala usiku ukadonzima kwa Johamba kadombili Hamida Esha Tamadini mapicha ya Ahmed Nasor. Izi ushuru za ladwani umpando wa heze bei za maduhuli ya shahula nani le suala la heze meli zikuba hiza maduhuli zinu ezajimiza majadiliano yanu baina hema waziri na watangazaji na ulawana nao umdhuhiri wa huwadi wa corona duwasababisha udziru wa hemaisha na wasisindia wajau ya uka ya serikali ngombioni ili utahashawiri la haraka. Le suala la akiba lirende hande le suala kulizunguli ya harmoni mengu kamili na hunu hatu wakabanu kati harma isi wa shatu fasi cheshanga sama ulimengu hunu hatu lirende hawajau nile suale kao ngali hadisi wao haku na nyueni bana fikirukane fomonsi zama za kimaranya mandi association des consommateurs ze groupement socio-professionnels hamao pako modeki na wasatena waonana le suala ndilo suala la husu ya akiba abo ngamjoka wao wakauri rongoza si serikali abonge lazima rijane majawabu ya hena mna ikaondo warirongoza umwezi wa Juliet igagagaila kaya waja milinne nkuu ikauze milinne hizo zibala conteneur shiwi 1000 conteneurs mwezi wa Juin 1000 conteneurs kinyume ya mwezi wa Juin no mwezi wa Mei ikao mwezi wa Juin waja 430 conteneurs umwezi wa Mei waja 50 conteneurs ifasira bohindi ngasina mashirika maili aribala mzemelinku do nomboso and freight nomboso nav hata jonda lelo mathalan surnav zemili zao kazaka hujasha wende wajiri meli za Sun Freight wakati madini ya hoandu ikao jorama de maklia wa hao shawara nsimia de ukabana Septembro wajore jei wabalie zemili zao jawanu yani abo konaho mohusha manalo 25 ngabo arete ya mwisora irenga ikao le shawirilo rilihundu bamweja dasina mabahazazi rakaya haruma ministère de l'économie haruma mkonsi maksus wa mnyamilia le suala lino rafikiri ndogo zinji sha haruma izo ikao rikubaliana yabo azinongorsa zirenge izo rakubaliana hindi dukamwengoni mweze mbinga za tuongeza madini ke kapandra haku dukaya holiho hola douane valeur ya udeclare hola douane yutsanganya namna wahula ni namna wa vahiza ni namna wa assurer ritijerenge fret ya baha ya heya ridorumia haruma valeur en douane na ramiela douane kana mzie haruma efreti ya kaya kabla ya hekrizim arete gasiniwe hapo nanwe kaungu juenda zembana za hahe honze iho hata ashindi habale bilwa haja kamtsina dawa zironda nyina ya ukanga mumtumoka we mndu wa mashakare mbulia banu karana mona tsena shamndu regulier na mumsahilishe ya jue ya renge ezindu selamje mwone namna ya ukaya ya
yaje yado regularize ekahahuzu ekahahundana na taratibu za mruhusu ya rejei yajia libe aretengyo yabo ngarjomnikani nema katirilo na uyanu kilo ya mabawa yakahufa majana maili iwasuli majana mararo yemnabwati wa sardini yakahufa mengo fukare hawasuli reali jana maskini shebiriti shakohufa reali nsanu haidesi wambio hawasuli reali 10 ye hawainu kaisu sahilisha emaraya Odo alo madhamana ukabanu gabo service de control ya heze bei mabiashara yafanyishi hao wajuao ukaya mabiashara ya hea wajuao ukaya vi gioali wajuao zetabu ziremao wa Komori wandu wao walala wasiuha leo tukolinda waziri wa he akiba warambie ye strategy wabalia nenamna wabalia wasise ze prisino mimi vangu ngamuamini ukaya ngabo hasara nziro so ni mwera yamtiti haroma maisha ya usiku ya hembendwa hula donc avole swala hilo ngami haroma taraddud ekaleo kwatima dhamana abo dhamana amini ukaya hason tipi angare amini ukaya ngabo chambre de commerce haroma tsino hason tipi angare amini ukaya ngabo ma commerce wakawa wanikiwe monopoli yahusiana na akiba ya mbasau ya ireo ya mafura ya ndongo zinji zao hayati wadaho ikao izosi ya bahanu baziro donc ameseka ye mawaziri owaili watukufu leo warenge balingo ambao kwati madhamana ahosi maraia na rielewe watu ya ukaya leo ishinde bakaye mahadisi ya ukaya eujuka uriwani ndobi ukaya leo ngeri kubali sonti piari hara ya urengajireo helishi huziwa ukaya watiti nuwenji kwa tushinda shuhula amfikirama uwe ni wajojua ya uyarenda shaizo kweli ngojojo habo tasenda bilo ngilo zivizi ngapi ngojo hula na ikao harakuja hula emwanyanyi hongu joja ya hule abanga muaminukai responsibility kwele daula bango na haki parce que uniform agenda warenge mwanadamu ikao hashitakilo hafanze ngo hizo shata simara yangarjula umula enda ashitake commerce ya kutuona sikutifulo unu kilo ya mabawa ral majana mararu ebo boma tikamba ngojo zari hundra serikali ngiwa dhamana hoka mimi nsina shua hokati toaza majana mararu na ulakilo ya bawa kwa wanaohanti wawana wa malahoni kabana mwana mgazi jotu anza nkuhu hoka kinyume indusha serikali sheta washirudishija shopandra no maadili ya Komori auze mfi zeta wazija zosiha ibaneza serikali majority kinabo serikali ngatungo uheya umpando dharuba wa heze bei ketu sahilisha uwakazi bengwe mabahazazi ngwari hawe jukumu ya serikali na hunu ya serikali ngwajitsuwa uzo uhali ulionaye maduhuli mshinzi kazi tusahilisha mkazi wa nchida nchashi ya kingie maisha ya usiku uhusule swala linu Shamsuddin Ahmed raisi wa umoja wa majumba ya biashara hakando mlahikiwa wa Eurtese harma mpango wa matinal nae haonesauka omzungulio wa hezemeli ushashiha owenyi zemeli ngwatauza uende harma zensinku kinyume mwa zensintiti narmushini lazima ritambihe au ka msidwaze karfanya mujilio début juillet la sena ministère hautahari harishe zinuraka rujuka rakawjarizi Paris na de problème ya hizo conteneurs zizohuja na bantu kabanze komandike zafanyia zifanyishia sha ze haila tamburi juao kwa kesi na budini zambia kwa piangwa zijuao itongeza epediringe ze produingas makeo nutsuka yofoti ya kukarja komanda amtumnikani mfano mimi amdumie kasketi ya nasibu gamina ma container fukare zilo nziani zijao zona hunda mbili efoti yoti yodo bonze ngamjoka nga problem za crise za heze bateau akaze bateau zibunguza zila za kaujahunu amtumnikani mfano waka bateau yakofanya jebelali ma Longoni, Mayotte, 4 fois par mois, les hauts abasangi harma 2 fois par mois. Donc yodo monisan shayuti décision hatu. Yo décision ya ma ze compagnie cause compagnie zo compagnie privée aniko ngwa johenda mahala walo le bwe jao walo le shaurenga shahunu waridua donc yo ngari rambao hele hajiku yaonesa kaba shi vanusintiti shawani lazima hunde rienshi donc e problème yo keti premier hatu asiche ndio problème mondial mais huswanda sisi wanazisiwa watitamadwa hatuko ze conteneri ze bateau zoenda zivuza mahala wajana bateau watiti warenge wajao wareri harma zitizatu
baadhi ya mabahazazi mahususu ndo wahuza mkate waheza zibei za mkate waka miengo miraru nguoria limengo mine waliho Shamsudini kaweva mana wahe Boulangerie Nasiba haone sauka kabati mjarada wa roho hawauheza mkate ama wanu wandu wajiruhusu narmushili mkate wandi suka dhahabu baninde thabu kanga bopeniri abo henimba hindi suka dhahabu abenge ni mrujo fanya zanza uyo kana shida rizie raia udo ndani hahe yenda ya shapar kun katina droit yo dhulimifu kazi fanya shara nziha unuka shendu shinu shirende ha dhahabu ngushio amade maji wakati watu maji yotofa mali yode shayo ti problem ya hatu sisi madhamana rilio harmaye mashirika hatu respecteo ezalazmu respecteo si kao siku amda kana siwa uzumkate ya ranmungo mine abo hapamwa na taware mwala banda kuhusu swala la saya la taarifa meli joubali ya mabiria na mizigo hauzunguli ya harumai zisiwa za bahari Hindi itia nangaye mfumnenu harumai bandari ya Moroni ihulwa ni wandwararu haazmi yola usahilisha wakazi na mzunguli wa hezebidho za hao. Badria Said Omar ni mapicha ya Salim Ali Rasiraka. Ikasa kume wakati melinu ya tiananga harumwa bandari ya Moroni ibali ya ledina la akadi niyo ihulwa nemkalimani mzamani Athmani Alawi ujulu hele dina la andudu haihulu hawadzima na wanruaili na emelinu ngajoru mishiha harmwaizi siwa na izenti za bahari Hindi ngajoru mishiha wajau hele dina la hele shirika lambwa Comlog yani Comor Logistique shirika ika ulitungwa ne mwenye melinu iliutia barnamaji zinji za maendeleo inu melinku ijoshinda ibalie wanru majana mara ndaru na kiasi ya magari mengo miraru na ngajonji ya bidon ya kiasi ya toni majana marandaru Ruane nena exclusivite liyo Komor nsona mba huliva 20,000 francs vanyu nena nzwani uvolwa na 20 au 30 kilo wa msafara mdziro na nzu na Komor wa venza wa buje ntongo yangina karsina markabu speciale ovinga magari yo ina magari umonvavu ma parteneri umoja un ancien pilote wa Abe Alolanzwani la sa famille en joie umoja mzungu Mfaransa ni projet ya miezi mengi parce que bato ika lazima ni lawe l'Orient de ije na mahala yaka de mahala covid yaka na mvu Faransa donc i crée retarzinj alhamdulillah lor pare bahati imarkabu tiani ise waswili mwenye melinu ngone soka hajohanza harma muda mshashi imeli yandisi hazi uhusu ya uwadi wa corona wanduenji wareme machancho ya mwandu ya homwa nunuli bado ilunu nao kwa agenda warema le chancho la wili zinule za kabaoni harmamona na watanganya waziri wa heze habari za ndani Mohamed Daudu ni wahe suha hadhir mwae maliwali ili wataha wende wahashirisho wakazi wende watimizie machancho ili ensi jojipuka nanu wade ununa roshili vojana hikadi siku ya 10 rangurandisa na ne jarpara mbazidoni kasifete ini rongolo mba couverture vaccinale kasifete tamashiteku ça veut dire mba wantu walomba wa deja wachancha kawarudi waja chancha vavo seki intongo kaisi intongo njema dimana raja tsanganyana ma prefet na mamera raja kujo angalia za intongo za lazimu risifanye tawantu wa wasili rijarva mbrongo ya mamera watoe mafikira yao wajaenyesa mba waturisaidia bewasi ruavezi done ruavezi numero telefoni watujisharge waone wantuani tawaji waja vaccine nsi profite harvezi mikrozini nambie wakazi wa Komori ambari tafadhali rifanye vaccin surtout wantu warema warudi wajareme manar tujongia harwa mabakia yangina rijuete population reme pia rilawe harwa wadoni muhimu riwana no wadoni garwanono sirana ka banjia namna ya wananu na de machancho afanyishia première phase yende ndo phase ya bilino yende ndo wando kwa première dose shay dose ya bili zironga zida hamwe yabo ikawajibu
ripare wandu wafanao zihazi rihashirishe ili hobijini harime mabavu wandu wende wasansibila kakaundi ureme dozi nzima kujaremi abili abu kujavuka uwesheleza tena zemeziro ndo astehi ulawana wakati unu wafanyao ze shughuli zifanywa madeli za hambwa haruma wakati wa uvumzi hamanda hunu wakazi wa Komoro wanshio bonze ngwa jau hao inji hunu masiwani na hunu ya virusi ya delta ngio haruma nsizi nji za bonze inu le maana ya sirikali wajadidisha ze hadhari haruma ezi wanzaza ndege neze bandari ili utaza wakazi ne mtoto wa virusi oikao ngutinzo chero haruma zensimba linabali. Dr. Jabir Ibrahim haruma maelezo zaidi. Namna yo wana na variant delta zinamna ngizo mbili namna handani dozia harmaze frontiere imruo ya tinje na hozia ze frontiere dokaya ze port ze aeroport zifanye hazi namna lazimu ze hazi hizo ngasifanye wao haukaye pori bahizao haku nzuani hazi wenge fanye wao namna ya bili ya wana no wade wo dokaya zensiko wade wungu shangazao haku imrujoleho njia hunu rimtunde namna utumba mpaka au ritumzia atinjeho zihazi hizo harumwa lupani ngorongo watundwa uranzi hale tsileo watundwa we mrujola harumwa malano njia yokaya ya tundwa namna yuko utumba mpaka rahana wala warojina kiti ya ukaya ritozia fakat mrolai hatinje hono nzongo kungizwa ramale bao bengwe kadashinda rambazilao ya usha ngizo haruma yemeza yokanradrewa zi anizolezo ngombili ya lazimori wane na delta yaozi emiwango yaunji ya kikawaida na dezepor neze aeroport shanga miongo mira jitu ya kikawaida mwijuao yote na ngeanzo itundwa lejeshi ngwafanya hazi yawe namna washinda shanga badodo njia mrubatinoka mzijua abunganza usisi maria hasonti pia rishemelezeze mru ya njia harmao mji batinanzia kikawaida ili mruo ya rengwa rimtunda ramazen tuzala zimgeselari mchililia. Lesuala la himachancho la homwanoni corona kanuni ya sharia ya hebuje ya homo haziwizili na 22 zintabuho za wanzani za esela continenti za saya zinumengoni mwaze nukta za dhukurulo harmwale baraza la mawaziri la jimiziwa ya mfumtano inu ntini maongozi wa heraisi wa jamhura za liasumani ya mkalimani wa serikali nguriniko baadhi za nukta harmwale baki ya rabili linu umwando ane deuxième cohorte ya haja omwando wanduende wa vaccine hawe nji kabisa batsinatamba tabu shainu vaccination ya vili ya utimizi ile baki ya vili linu wanuenda haushashi namne kao yo ngadwa sonti pio kayo tino honjema ikawlazimu bwe sawa vaccine première fois on vacciner deuxième fois abo ngarombao Mungu kaya wandu wajohishia wajitekeleza hawe nji kabisa wende watimizi ya vaccin ya deuxième cohorte la saya lihusu nukta sharia ibewa à l'assemblée ambao loi de règlement shinu yitini inu sharia kabada wandu sawa umhawabije uhisa ngelazimu serikali wabehe wa ushahidi ye namna warumia ye mali ya daula zere seta ni mapesa hedi ya kaunjia ye namna ya rumilwa halafu sasa hiyo le baraza la mawakala lihakikisho ka kweli zenongozi vile namna za kaza tekelea mbije haubwe kanga bonongwe kao kagenda ndo nge baada hapo sasa hiyo ila budget joje ibehwa hiyo ije ibehwa harmwa ya Cour supreme iliwende watowe kosa abo projet hiyo ngejohenda à l'assemblée ze nzihu zijawi ze ajali zalisofanyishiha harumale parela la yasima wenda moya na hunu ze hazi za undale parelinu kazijakamilishiha wakazi ngwa utajao emazofera wakina mwendo wa upole ili utaza emaranya na ajali. Felistina Razafisone mapicha ya Amadayus Shakur. Zihazi zalipare la sima moya zisendelea hautia igodron.
tongo ikao wakazi walibavulini wana hamu na ya magari nena imeto namna endao atawavira umabavuni ne wana ushangavu javukana wasivira harumwa imiji ne wasenda mbio zini de haivo ikao kavasi dodani ya utashia wavungudze umwendo ini devo ilio lipare lirengeledzewa wakati unurongo wao zimbuzi na zinyombe deziterwao lazimwani zini zifikiriwa kabla ya ajali zangina lipare landisa hajifu rimbila leo tsotiwa kaltotiwa tavan hupara leo litiwa be vani kamwe au wakati lolo nao raharuma hamu mana rahaka ware mwanadamu be nyangu zinkuhu tazimbuzi ne meto ya mijiro swafi na magari para vania sila za mwendo wa shikalite mbaike lazima nikemba riwambia wenye obeka tukia manani mbapare dodani chilwa dodani hunu mjini hawana tatiti mana mujua tu msuo na mnaulo uo muji komba wanamuji maji wa halodo tuparo wa replie baharini wangaze de ujuka wasiwa hwenda wabo uyeshiwe nji mabareni wakazi walibavulini watanaba ihuka mabavu mengi kao wafanyiwa mavare na zi ajali zoka nyingi islazimani azima zitilwa nziani ili wantu wajue wahifadhiwe ikaosha wakomoro wakuyenshi bonze shambwa mabeja wapeha tangazo la ukangwa jimizao munano haruma umji wa Ikoni holi hunde madhamana wa he komuni ya Ikoni kwa jahunda na ruhusa ya uka wanduanu wende wajimize mkonsiunu haruma mji wa Ikoni na rumishile vamanawe holiho komunike ya roha ngasina tuza wazabanu harumara dembali na mbali ya wananyasi watukufu ambao mabeja ikawa bala ismu nyitukufu ya ndongo nyitukufu singaru wa busuo ziazma za hao ni zidhamiri za hao ama holiho ambandu wa sharia wa boykote mbabi armo sharia abangatiwana ismu rais kwa serikali ya Ikoni njeni hadharishe ikomunike hao kanaza longo zamba zandozi kikune juma na bunjili wa mbabunjili yola amani sha sisi Ikoni karsuli kubali lifanyishihe ha ismu kwa serikali ya Ikoni bunjili ngari ziyao tinangari ziyao na hadharisha owangazija no amasi wakandu wa paro aje Ikoni vendredi ya ukayensi ngyo na sharia na ngasi wanu ambao wandu wa sharia na wakirathi wa kima exemplary hizo hamba ba bunjula mandi yule kafansha mahala boro ruhusa na ministère de l'intérieur sisi conseil local ya Ikoni kada parisa ruhusa sokayon sikayula wana harmai chef watu na demer ne chef wa hemer na préfet na chef wa préfet na ministère de l'intérieur abange haizo haiswe kwa rais conseil local ya Ikoni ngarizi yao na uhadharisha wandikandwa para momparu ya ukanenu joja Ikoni vendredi pomparu rekaja hagari rekaja ha moto rekaja bekani rekaja hemindu ejomunde Ikoni katima dhamana hema dainu nurkaza ukifu taarifa habari ya hatu marhaba hostamilifu anyo dunga urtese masimu mema ya khair na barnamij njema ahsantu